gosti, hvala što ste došli da uveličate ovo naše veselje kod našeg brata Dzima i Kenija. Hajmo jedan aplauz za naše domaćine, molim vas. Ja bih zamolio sve prisutne goste. Narudžbine nema. Idemo od stola do stola, za svakog će biti muzika. Kad uđe naša sestra, prekinut ćemo muziku, za nju ima jedno kolo. Onda da nema ljutve. Ajmo sa konobarima da počnemo da otvorimo ovaj naš program, da upoznate naše konobare. Kao šef konobara je Špejtim Geri iz Zemun Polja. Eli, sin od Rame. Kića. Papan. Džedi. Meti. Domaćin svadbe, naš brat Gzim i Kenji. I da ne zaboravim, ja kao spiker Tyson iz Zemun Polja. Ajmo jedan aplauz! Slabo ste jeli večeras. Da ne zaboravim naš orkestar Tina Band sa pratnjom Jeton Kodrovi, Ardi zvani Turbo, naš brat Naziv Kodroli, naš pevač Rifat i naš brat jedan jedinstveni Bekim Beslimi. I da ne zaboravimo našeg Skaradžiju tamo što je peko meso ceo dan, naš brat Afrim zvani Čergar. Idemo za konobare jednu gajdu. Ja se izvinjavam, nisam spomenuo naše kamermane. Džogani Studio. Ajde, kažite šta hoćete. Bekim peva gajdu. Ajde, Bekime.